muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yagura. Nduye mu karere ka Rubavu. Ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngiye yarabuze. Ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake. Noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye. Ari umuturage wa hano mu Kinigi agura ibirayi byo kurya. Ubwo no kuvuga ngo udafite amafaranga no gushakisha mu bindi biribwa ari. Basaba leta nuko yareba uko itugenza, ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru. Cyo twabisaba nuko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka. Turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose. Ega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi, ariko sezo turi kwinjiramo izada umusaruro mu minsi iri imbere. Rero sezo A yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi, ntabwo ari kimwe no muri iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga, ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka, byatumye biyongeraho. Mutakaboye hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa nkenerwa bya buri munsi, aho ijwi rya Amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa Kigali nk'isoko rya Kimironko riri mu karere ka Gasabo, isoko rya Kicukiro riri mu karere ka Kicukiro, no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa Kigali nka Kabuga ndetse no mu isoko rya Nyagasambu. Usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo, umutsima w'ibigori, umuceri, imyumbati, ibijumba n'ibitoki, ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe. Ingero zimwe ni nk'aho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga 400 cyangwa 500 ubu kikaba kigura amafaranga 1000 cyangwa 1200 nko mu isoko rya Kimironko ndetse no mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umuceri ugura hagati y'amafaranga 1400 n'1600. Ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga 200 cyangwa 300 ubu kikaba kigeze ku mafaranga 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa Kigali. Igiteye inkeke nuko usanga ibi biciro byazamutse mu mujyi no mu cyaro byarahageze. Mu bahinzi b'ibirayi ndetse n'abacuruzi babyo bo mu karere ka Musanze ndetse no mu karere ka Rubavu bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ibiribwa bihenze nabo cyabagezeho. Mu mujyi wa Kigali abaturage bavugishije ijwi rya Amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi. Ibiciro biri hejuru, amavuta, isukari, umuceri, ibirayi n'ibishyimbo byazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora kubigura aho bigeze uyu munsi. Kiro cy'ibirayi niba ari 500 se, ibirayi twarabyibagiwe, turahangayitse. Rubanda rugufi ruzarya gute? Icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura zijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica. Heka rimwe ku munsi. Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa Kigali gusa kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira. Mu karere ka Musanze na Rubavu turere tuzwi kwezi ibirayi, abaturage babo babwijwe rya Amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini basigaye batakibasha kukigura nabo. Niko bwa mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yagura. Nduye mu karere ka Rubavu. Ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngiye yarabuze. Ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake. Noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye. Ari umuturage wa hano mu Kinigi agura ibirayi byo kurya. Ubwo no kuvuga ngo udafite amafaranga no gushakisha mu bindi biribwa ari. Iki kibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose nicyo gituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke. Cyo twasaba leta nuko yareba uko itugenza, ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru. Cyo twabisaba nuko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka. Turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose. Abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka. Bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buhenze.
ikindi giherutse kuvugwa na bwana Kasiye Karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeza ari mike. Gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe. Umuturage icyo twamubwira ni uko ibiciro uko abona ku isoko ubu nta musaruro uhari. Rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi, ariko sezo turi kwinjiramo izaduha umusaruro mu minsi iri imbere. Rero sezo A yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi, ntabwo ari kimwe no muri iki gihe turimo. Iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga, ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka, byatumye biyongeraho. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka, aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri 15.9% ugereranije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize, mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya 23.6% ugereranije n'umwaka ushize. Asumta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tugume mu Rwanda, ashingiye ku buremere bw'urubanza ubushikirizamanza buburanamwo ibyaha by'iterabwoba n'abahoze bari mu migwi igwanya leta y'u Rwanda, umucamanza yatangaje ko atoburanisha urubanza akoresheje ubuhinga bwa none. Eric Bagirubusa yari muri sentare. Abaregwa bose uko ari 6 bagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video conference bari mu cyumba cya gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abanyamategeko batatu babunganira muri uru rubanza bo bari mu cyumba cy'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umucamanza ukuri inteko iburanisha uru rubanza yinjiye atangaza ko atagomba kuburanisha uru rubanza yifashishije ikoranabuhanga. Yavuze ko icyamuteye gufata iki cyemezo gishingiye ku buremere bw'uru rubanza. Umucamanza yavuze ko gereza ifunze abaregwa itigeze igaragaza impamvu nyamukuru itabashije kugeza abaregwa ku cyicaro cy'urukiko rukuru nk'uko yari yabitegetse. Umucamanza yavuze ko gereza yagombaga kuba yarabimenyesheje mbere y'uko itariki y'iburanisha igera, byaba na ngombwa ababunganira mu mategeko bakabasanga muri gereza bakaburana bari kumwe. Yavuze ko butaba ari ubutabera buboneye kuburanisha abaregwa muri urubanza rw'iterabwoba batari kumwe n'ababunganira mu mategeko. Nta jambo umucamanza yahaye abunganira abandi mu nkiko abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha. Yasobanuye ko atagira uwaha ijambo kubera ko abo muri gereza batumvikanaga kubera ibibazo bishingiye ku ikoranabuhanga. Abafungwa n'abacungagereza babarinda bavuze kenshi ko ibyo urukiko rwafatagaho icyemezo batabyumvaga. Umucamanza yabasubiriyemo kenshi umwanzuro yafashe ariko ntibumve. Abaregwa barangajwe imbere na General Leopold Mujyambere baregwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyabwo. Abaregwa bose baraburana bahakana ibyaha. Bahoze mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irimo FDLR kandi bari abayobozi muri iyo mitwe. Bose bari abasirikare ku mapeti yo hejuru bagiye bafatirwa mu bihe bitandukanye muri Kongo. Bamwe babanza koherezwa i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo koherezwa mu Rwanda. Kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'uwo mutwe wa FDLR barimo La Forge Fils Bazeye wahoze avugira uwo mutwe na Colonel Jean Pierre Nsekanabo bakunze kwita Bega Kamara wahoze akuriye ubutasi bwa FDLR. Abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha. Barasaba kunyuzwa imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda bagahabwa amasomo agendanye n'uburere mboneragihugu barangiza bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko u Rwanda rwagiye rubikorera abandi barwanyi bahoze muri iyi mitwe. Umucamanza yatangaje ko akomeza iburanisha kuri uyu wa gatatu. Yategetse gereza kuzana bahoze muri iyi mitwe irwanya leta y'u Rwanda bakaburanira imbona nkubone ku cyicaro cy'urukiko rukuru i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.